الباب الرابع والثلاثون دمبغ الشفانتة إنا يبانغ كرياض الصالحين الوصية بالنساء نيوتين في وصية قول مؤجوه بيدو سنابه. قال الله تعالى لتدتو دندالي وعاشروهن ووري دي إمام بالمعروف. وقال تعالى ولم تستطيعوا أن واواتاغوي أن تعدلوا لنون أتم بين نساءكم سنابه ولا هرسم هايسون إبي paske Allah no andi hay son habbitike paske Allah no andi o sonnajo da ko dofti furay o da ko yaggudo furay andi be do wata ma fotande ba an kadi ka jomiraado hakkidande faaya dido mawludo nde wuji nebban nyammini hande haari e deddudo nde hande siki kono tunnon fi o da ko jaggi wo ko beyi wo ko ni doftaki wo Qur'an wini fala tamilu wa tan onyonon ndey kullal mayli ndeya e wonyande fejjutunde kadi fatadruha sakko terto dommo kalmo Allah gati wono sasan yoyi ko ta ko to haajuma yani jettugol goddo ya hon kan duggungu jetta ferma kadi accita wa intu sulihu sayuni o moddini watattabu fa inna Allah kana ghafuran rahima. wa nabi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i wasiya be sonnabe khairan ko moddi fa innal mar'ata andena sonnajo na ya tewtomo sabo khuli gatto tagama min dila'in gimmorde loñodo kaka boyli wa inna awaja ande ko ɓuri ɓoylade kadi ma fi dili ko woni kon ka birƴol kawtagaɗon alahu ko hoore maggal on ka ko birƴol dow ko ɗum ɓuri torade fa in dabat sa eɓɓi to qimu hunde fewnata birƴol ngol ha ngol feewa pellet kasaratuhu haray a helaygol ko in taraktaw sa tirtingol ko ngol kadi a fewnali ɗon kadi lam yazal awajangol iwata kadi ngol ɓoyli andi an a heeɓi ko moɗota ko tuttotako sa wi a fewnay helay sa wi a accitay ɗon a acciti ko ɓoyli mi mana sonnajon sa wi a fewnayma ko ɗum woni on seeday sa tertike kadi a wi an on ɓawoli ha a ronki lupta ka ɓoyli ɗon andi ko ɗum woni ande teɓe lelle fastasu bin nisa'i wasiye sonnaɓen ko moƴƴi wuuride maɓɓe alego no laɓira muttafaqun alayh. wa fi riwayatin fi sahihain almar'atu sonnajo ka bil imo wayno birƴol in aqamtaha sawi a ñiiɓinaygol fewnagol ka sartaha a helaygol wa in istamta biha sa waway dakmitorde e makko noon istamtaat dakmito kono fo e mum ɗo ko hoore wa fiha ino e maggol iwajun oñaare. wa fi riwayatin li muslim inna almar'ata ande no sonnajo kuli gatto tagama min dila'in e birƴol lam tastaqima laka ngol fewantama aduna ala tariqatin e dow lawol ngol salaɗa fa in istamta'ta biha sa waway dakmitade e maggol istamta'at biha dakmito e maggol wa fiha iwajun ɓoylare dow hino e maggol o ñaare. wa in dahabat sa wi a yaha e to qima fi fewnugongo kasarta a helaygol wa kasra kon ɗon helgol ngol talaɓu ha ko sertugol e makko ara en waynodire qawluhu iwajun o ñi ɗum huwa bi fathil ayn wal waw sabu ko aynu on e waw on waɗa kon poccal. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه كان سمع النبي ونني النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه خطبة وذكر الناقة وجانتي في نجلو بندرتون والذي أون أقرها سب دمبا بمعنى وجانتي تون الناقة في نجلو بامبام والذي أون أقرها سب دمبا هراينون إن كوباي حديثون وادين بوس سيدا sabu on nanon on nani ndiyan ɗan hino saƴude ka hawre tolje dow ma ɗum haray tafsir men on wawata laaɓude ɗulle ko be eto ɗen no laaɓira haray ndungu ngun koye naatugol maggu ngu woni haray ndungu ngun naati hande hiɗen e 5 mai e ko ɗum woni l'année 2013 jon noon haray tafsir ji ɗin welinta fi wawugol yawnugol ɗiɓa leerde ndiyam ɗan saƴata nden haray en wawata jangude on ɗon leer. aywa jokkidiren janggi men on nde tawno ndiyan ɗan awa ɗuytitike seeɗa wiri wiri nike fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah maaki idin mbaasa ashqaha tumande ɓe imminno ɓurɗo malki seede e maɓɓe on ay in mbaasa laha ɓe imminani ngelomba rajulun gorko azizun tedduɗo arimun ko ɗum woni ƴaggutuɗo mani un e haɗiniɗo hulɓiniɗo fi rahti e nder gorol makko ngol suma dakaranni so arefi ɓe janti fi sonnaɓe ɓen fa waasa fihinna o waaji fi maɓɓe moƴƴa fa gala maki ene yamiɗo ahadukum goɗɗo e mon tewoto fa yajlidi imrata o piya ɓeygu makko jaldal abdi ɗiggal ngal maccuɗo piyete onon goɗɗo e mon tewoto waɗa ɗum hana awa
fala allah wono gasa kanko yudaji'uha o leloday e makko min akhiri yawmi ka sakkitorde ñallal makko alay goye no gasa ɓe feƴƴindina mbaldi pa noon e ɗum no tañƴina ata piirmo wa maccuɗo mo piyata waynodiron ɗon anndu to oɗo ay makko on weddude suma wasam refti o waajiɓe fi dahakim fi o jalgol maɓɓe kankita mina dartati e kankutugol ngol ko ɗum wiyete dartati nelaaɗo yilti waajiɓe fi ɗum nana gorko mawɗo no uddita hunnduko haa ko hatta jala kenkita ma surtout oɗo sonnajo tawɗo hito makko ngon ko awra o jala kenkita honko hankanno hakkunde worɓe rewɓe no hulɓini wa qala nelaaɗo maki fi honɗum lima yadu hakku ahadukum ko honɗum goɗɗo e moɗon jalirta mimma yafalu e immorde hunde ko huwi o jala o kenkita wattake muttafaqun alayhi wal arimu ko wiyete arimu bil aynil muhmala warra sabu aynu tertaɗo toɓɓa ka on e ra on huwa sharirul mufsidu ko bonɗo ko on wiyete arim ka wiɗen ɗa rajulun gorko azizun tiddinkiniɗo ay arimun bonɗo legoy ha feƴƴiti e imbasa wa gawlu konngol makko wi ko imbasa immini ay qama bi sura ko immi heña wa abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallama la yafraku mu'minun gomɗinɗo iwata mu'minatan la yafraku mu'minun mu'minatan gomɗinɗo gorko accitata gomɗinɗo debbo duwaka yo muñu in kariha minha si o añiri o debbo hulɗan gikku goo radiya minha yo weltormo akara nguya gikku ɓa goɗɗo ko boni womo mari gikku hu moƴƴu gotu haray yo weltormo saabu kon ɗon o jogitomo saabu ɗum ɗon hollali accutugol mo ngol simo wonde ellaji ɗuɗuni no harmi de kono ko nde jombuɗo muññoto ellaji ɗin o wondira e makko saabu moƴƴoy koy ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude aw qala ma o wi gayru tana ɗum ɗon rawah muslim wa qawluhu ɓe firande en yafriku accutugol ngol huwa ɗum bi fatihil ya saabu ko ya on waɗa kon poccal do scanil fa e ko fa on waɗa kon awalegoy kowal wa fatihu ra e ko ra on waɗa kon poccal manahu yubghid mana ko añugol mo añana mo añide e makko yuqal no wiye kadi farakatil mar'atu zawjuha e sonnajo on acciti modi mum o farikaha zawjuha modi makko accitimo bi kasiri ra sabu waɗugol ra on poccalli yafruko ha e accutugol mo e bi fatiha sabu waɗugol ra on poccal ay abghadaha ko tikkangol mo wallahu alam وعن عمر بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه كان سمع النبي ونني النبي صلى الله عليه وسلم ماك في حجة الوداع كحجة سكتور يقول مويا بعد أن حمد الله باو يتي الله تعالى وثنى عليه أمانتيمو وذكر نلادو أندنتني ووعظ بواجي ثم قال رفت ماك على فامه واستوصوا بالنساء خيرا ورد بسنة بن مؤجر وسيء بن مؤجر فإنما هن أوان ande ɓe yiwɗon e koɓe matériel hum koɓe miran hu gollitir kum indakum e junngo mo laysa tamlikuna min hunna on wonali hiɗon mari immorde maɓɓe chey'an hay hunde gayru dhalika so wona ko mira hum ko naftorton ɗon illa an yatina bi fahishatin so wona ɓe adda bone mubayyinatin feeñuɗo fa in faalna si ɓe huwi bone feeñuɗo fahjuruhunna aray ɗon noon taƴeɓe ka mbaldi filmadaji ka mbaldi taƴagol ɓeygu ma ko yewtaɗa ɗo kono na hewtutugol ronka mo hiwrade ɗum hana ma fokkita ronka mo waynade ko on ñamiday on fijiday on jaliday kono amma ka mbaldi ɓa o bonni awaji ke o jaɓali awaji ke o jaɓali hande kadi taƴoɗamo ka mbaldi yawon ka danke toon waloɗa hucca to kankadi o hucca to ɓami yetike ma ya accu hunde kaari mi haɗima a jaɓali mbaldi ala takko min jikke ɗon o hulay o acca ɓa e nder aduna on fof o mara gorko wawowo mo addande nden nafoore ɗon si wona an ɗum noon haray ndiyan ɗan tiiɗi si kadi aray ɗen waɗa ɗo kadi pause habbo heltugol majjan on si tawi woni on taƴeɓe ka mbaldi ɓe jaɓali wadribuhunna piyeɓe haray continen kadi e tafsiru meɗen on ɓawo ndiyan ɗan wirinnike kadi seeɗa ko ara heltoɗa woni waɗude haray kadi continen ɓawo e jooɗike dumunne juutunde si tawi no wona saabu ndiyan ɗan harayno
e lannino no ngal dambugal ɗo e dambuɗe kadi yogaje yeeso arayno heeɓino darsuji seeɗa kono alhamdulillah ɗen andi ndiyam ɗan kadi kanjan kadi ko ɗan ne'ma gasetake ɓaawa majjan ko nema Allah ko yurmede Allah Allah daali son taƴi ɓe ke mbalde ɓe jaɓali nelaɗo maki hara wadribuna piyeɓe darban piggal noon gayri mubarrijin hara wona barminaygal wona helaygal wona huɓaygal ko ɗum wiyete mubarraj fa in ata'anakum si ɓe ɗoftike on waaji ke ɓe tum ɓe ɗoftike taw feƴƴuka piigol son pii ɓe tum ɓe ɗoftike ko taw feƴƴuka taƴagol haray falata ko huwa taw ɗaɓɓuta alaynayi dow maɓɓe sabila ala faame inna lakum ande no wodani o ala nisaikum e dow sonna e moon ɓen haɗɗan geɓal ko ɓe hani on jonnude teddingol on e ɗoftagol on wali nisaikum no wodani sonna e moɗon ɓe alaykum e dow moɗon haɗɗan geɓal ko ɓe hani hettude yurmingol ɓe dankagol ɓe ñammina ɓe holtina ɓe ñawda ɓe fa haqqukum alayhinna haqqiji mon ɗin e hoore maɓɓe ko duwa ɗum hettude allah yutina furshakum konde ɓe yeɓata mbaldi mon ndin hara lerde nodduɗon ɓe mbaldi o jemma ñalorma koyo ɓe aruɓe nooto ko wajibi e maɓɓe si wona lerde ɓe hoori korka farilla ma lerde tata hiɓe yiwde ella ko ɗi tañji ɗo tun ɗiɗi sonnajo wawata salanade moodi mum tawa o mara bakkatu hedditiɗi ɗin fuu muɗum e si ɓe saliki hara ɓe mari bakkatu konde ɓe yeɓata daɗɗudiji mum ɗin man takrahuna e ko ɗum woni ɓenɓe añuɗon maɗum wala yuti'na konde ɓe yuwata konde ɓe yaaɓinta furushakum daɗɗudiji mon ɗin man takrahuna ɓenɓe añuɗon a waligoy nde ɓe naadata ka cuuɗi moɗon ɓenɓe yi e on yiiɗa yo naatu wala ya adana ɓe duginanta ko fi buyutikum ka cuuɗi mon liman takrahuna wonande ɓenɓe añuɗon ɗa ko ɓe yeebata mbaldeji mon ɗin man takrahuna ɓenɓe añuɗon wala ya adanna ɓe duginanotako kadi ɓe acca naata ɓe werna ɓe nodda ɓe invita fi buyutikum ka nder cuuɗi mon liman takrahuna ɓenɓe tata on yiɗa on yarlaki yo naatu ka nder galleli mon ɗum ɗo fof ko haqqeji mon ɗiɓe duwa on jonnutude ɓe yeɓata mbaldiji mun ɗin ɓe jonnata mbaldiji mun ɗin ɓenɓe añuɗon ko ɗum woni kala gorko janano haray ɗon añi nde ɓe jonnata ɗum mbaldiji mon ɗin ko welduduɗon e makko ala faame wa haqquhunna aleykum haqqeji maɓɓe ɗin e dow mo antu sinu ilayhinna konde moƴƴoto ɗon e maɓɓe fi kaswatihinna ka holtingolɓe wa ta'amihinna ka ñammingolɓe e mbere moyen ko marɗon ko rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma ko ne laaɗa ka o maaki ɗon awanin ɓen ko ɓe miranji ko ɓe matériel ji ay asizatun ko ɓe matériel ji jam o aniya ɗum ko jam o miran bil aynil muhmala sabu ayn welsinda ɗon mo toɓɓaka wayal asira mana ko wallitor ɗum wal ani ko wiyete ani al asiru ko nangir ɗum jogor ɗum wallitir ɗum shabbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah on nandintini al mar'ata sonnajon fi duhuliha ka naatidegol e makko suudu tata hukumi zawj eley koyɗe ñawore ɓeygu bil asiri nangaɗo joga wa darbul mubarraj ko wiyete piggal feƴƴutungal huwa shaqqu sadid ko ɗum woni tappugol musina bantagol musina wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ma ko ne laaɗo fala tabghu alayhinna watan ɗaɓɓitanɓe sabila lawol ay la tatlubu watan ɗaɓɓu tariqan laawol goo tahtajuna bihi ngol ɓittinirton sabu mum alayhinna e hoore maɓɓe fi tun hiɗon waawiɓe watu udunahunna lorrironɓe bi sabu ngol laawol ɗon wallahu alam wa an muawiyata bun haydata radiyallahu anhu qala wi qultu min ya rasulallah ma haqqu zawjati ahadina ko on ɗoni haqqe ɓeygu goɗɗo e amen alayhi ko fawimo kanko gorko o qala ne laaɗo maake ko fawima ko jonnata ɓeygu ma très simple an tutiyima ko nde ñammintamo sarti noon ida ta'imta sa ñaami fullo fuuta tigi no wi defaali ñaami defata yeeya wa taksuha ko ya holtimmo kadi ɗum kadi no waɗɗima sarti on ɗon kadi idakka sayta ko sa holti fullo fuuta wi no runki tuuba ño'atari do wala tadribil waja ara piyalmo kayes wala tukabbi hara kaninalimo jasintinamo wala tahjur ara taƴakimo illa fil bayt sona ka nder suudu hara ɗum kadi kaka danki hadisun hasanun rawahu abu dawuda wa qala o wi mana la tuqabbihi wata kanimo ay la taqul tawimo qabba hakkillahu allah bonni fima allah ñiddinima ko ɗin konguɗi duwaka wawlede few
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين كبري تيمو دي قوم دي فاب إيمانا قوم دينال أحسنهم خلقا كوم أحسنهم خلقا كوم برضو بمؤجدين كو ونندي مؤجدين كو وخياركم كبري سبيدك مودون كالله سبيد سوتي خياركم كبين سباب مودون كدلين سائهم إجونغ صنع مودون بي كوم متاتا صنع مودون بي نسوبي مو هل دي فوتي واي كاري مؤجدين موني كوم كدي برا سبيدك الله awa eto ɗen dey no heɓiɗen kuluji a jungo reɓe men ɓen harana noon waɗangol ɓe ko tata Allah no haali rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wan Iyas bun Abdil no ɗa noon daroɗen hino andinayma wonde ɓeyguli maɗa ɗin hino suɓima sabu tawata sa voyage ɓe haaɓay ɓawo ma ɓe ma porte ɓe noddete téléphone ɓe ma poto fiima sa ari ɓe inna e pawne boyi hino andinayma mande wonde an a suɓaka e junngo ɓeygoli maɗi yaltita toon ɓe inna o ari kadi ja o wonayno toon ɗo no ɓutti ha ɓe hewta ɗo sagankoyo ɓe yahu toon donc ɗum ko mande wonde a suɓaka an e junngo ɓeygure mande feƴƴen وعن إباس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله وتنبيه هرب الله بين ألقوا تنبيه سنة بين وعن لا ماك يوم حديث فجاء عمر رضي الله عنه سيدنا عمر أري إلى رسول الله هكذا لا الله صلى الله عليه وسلم فقال وماك كان عمر نلادو ذائرنا النساء سنة بين بيوين جوني سنة بين سوسي sonnaɓe ɓen coynama joni ala azwajinna e dow modiɓe maɓɓe ila ma ko ɗa o hadise wonde tan min piiɓe heeɓi ɗo hande kadi ɓe suusi e hoore amen on sey farahasane laaɗo Allah on newni fi darbihinna piigol ɓe on sey ɓe maaki awa piyeɓe nani fa tafa baali rasuli sallallahu alayhi wa sallama e fa tafa jindi bi ali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ka ɓeygure ne laaɗo nden ni sa on sonnaɓe kasirun ɗuuɗuɓe yaskono heɓe wullito hande kadi azwajuhunna modiɓe maɓɓe ɓe hino piiɓe fa qala rasulullah sallam on sene laaɗo Allah on kadi maaki laqad atafa gomɗi wangeke bi ali bayti muhammadin ka ɓeygure suudu muhammadu ɗum nisa on kathirun sonnaɓe ɗuuɗuɓe yaskono heɓe wullito azwajahunna modiɓe maɓɓe ɓen ko waɗi ɓe laysa ulaika bi khiyarikum ɓen waɗuɓe ɗum ɗon dey wona ɓe woni suɓaɓe moɗon ɓen dey suɓaɓe moɗon ɓen ko suɓaɓe ɓen ka ɓeygureji mum ɗi rawa Abu Dawuda bisnadin sahih imana ɓayne laaɗo tongi wotta worɓe ɓen piirewo ɓen sayidna Umar ari wulliti aleygoye worɓe ɓen ari wulliti innane laaɗo sonnaɓe lanni ɓewde suusa e hoore amen ɓayne laaɗo tonti a worɓe go kadi nandi a sikka e feƴƴintini on say rewɓe ɓen kadi arti wulliti kane laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on sayne laaɗo ɓe haɗali piigol ngol kono noon ɓe maaki a rewɓe ɓe ari wulliti ka anɗo ɗum ɗo siko ni woniri a haray ɓen waɗuɓe ɗum ɓe waɗal gikku moƴƴo de aray ɓe wonali suɓaɓe ɓe hatti ɗon wa gawli mako umaru ngun ka wi noon da'irna ɓe cuynama huwa bi dalil maftuha sabu dal waɗaɗo on poccal dow maksuratin helaɗo ay summa ra ini reftira o sakinatun ko ɗoni waɗaɗo kowal summa nun refti nun on yeeso ɗon ay kon firo ɗum ijit ratna ko ɓe suusile goy ɓe cuynama ɓe cuynike qawlu a taafa e jindi ay a haata ko ari huuɓiti antori galle ne laaɗo ɗen wan abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maki ad-dunya on yiyo aduna mata on ko dakmitorɗum kono mi yeeto on wa khayru mata'iha ko ɓuri moƴƴude e dakmitorɗum ɗum fop ka hoore leydi ɗo almaratu salih ko sonnajo moƴƴo eɗen andi ha otowal moƴƴal ka nafata ɗum jommum ka a ko sonnajo moƴƴo ɓuri ɗum eɗen andi ha consilateur moƴƴuɗo ka o ɓuɓɓinanta joom makko ɗonta joom makko kala ko naadi toon heña haray ɓuuɓi ka a ko sonnajo moƴƴo ɓuri ɗum eɗen andi ɓeyge hecci ha ka wondani ɗon e jommum nafoore eɗen andi jardin rimuɗo moƴƴuɗo wonɗo tottude dimɗe eɗen andi manan kun timmukun eɗen andi laamu ɗiɗo fof ɗi andi nafooreji majji on
a ko sonnajo moƴƴo ɓuri ɗum ɗo fof. Kono noon an o gorko mo Allah jarribori sifa on ɓeygu mo jumbuɗa, an anda nafoore ɓeygu, an hiɗa sikka ɓeygu ko kuuku. An ko ɗum si waɗi hiɗa huli hay jumbugol ɓeyda, haray hiɗa sikka tu rewɓe fop no way wano on ɓeygu ma way ɗon. Kono mi wasike ma wakkilagol suusa jomba ɓeyda jo'o a hawre e ko wiyete ko mar'atu saliya. Hande kadi haray a fowtike kala nafoore e weeli e foti ko woni kon e aduna ko heɓugol ɓeygu moƴƴo ko ɗum ɗum ɓuri. Kono gorko mo Allah on yeɗali heɓugol ɗum kanko o anda few, kanko ko leeda e soñja ko woni e dewgal, kanko himo waɗi ka haqqille makko. Ndikka si jombugol ala no hakke ko soñji yo Allah on dandu en jombugol sifa ɓen ɗon sonnaɓe tawɓe e meɗen lanni heɓude ɓen sonnaɓe yo Allah moƴƴintina en ɓe wattana en ɓe mar'atu saliha. Allahumma amin. Rawahu Muslim, ko ɗo darsi men on lanni. Wallahu a'la wa a'lam.